A u Zvorniku je bilo problema sa električnom energijom i kvalitetom vode za piće. Veliki problem su i klizišta. Kakva je sada situacija, reći će nam načelnik te opštine Zoran Stevanović. U Zvorniku je normalizovano snabdijevanje električnom energijom praktično na prostoru cijele opštine. Od 23.000 korisnika električne energije, tek nešto više od 50 kuća je ostalo bez napajanja. Ne računajući naravno ovih 70 ili 80 koji su pred samim rušenjem usred klizišta, kojima se iz bezbjednosnih razloga ne smije priključiti napajanje na električnu energiju. U Zvorniku danas škole nesmetano rade i obje srednje i sve osnovne škole, dječji vrtić, sve funkcioniše, praktično se život vraća u sam grad i u sve dijelove opštine. Najveći problem su i dalje klizišta kojih za sad ima evidentirano preko 200 odrone na lokalnim putevima. Neki od zaseoka su još uvijek odsječeni, a evakuisano je stanovništvo iz preko 70 kuća zahvaćenih klizištima. Najkritičnije je u mjesnoj zajednici Bošković, mjesnoj zajednici Malešić, mjesnoj zajednici Kamenica i u svim drugim praktično mi nemamo ni jednu mjesnu zajednicu seosku u kojoj nema problema sa klizištem sa jednom, dvije, tri ili pet kuća. Najveći problem nam je nedostatak teških mašina, praktično smo mobilisali sve ono što naša lokalna preduzeća imaju, a u toku dana očekujemo pomoć iz rudnika i termoelektrane Gacko gdje smo jutros kontaktirali direktora gospodina Mildraga koji će nam poslati jednu tešku mašinu i jedan kamion. Evo još kratko da nam kažete kakva je situacija što se tiče vode za piće? Praktično vodosnabdijevanje samog grada nije ni prestajalo u vrijeme i onog najvećeg vodenog talasa. Prigradska naselja nisu imali vodu, sad su svi priključeni već treći dan, samo što praktično iz razloga neke opreznosti da nije zaostalo nešto u cjevovodima što bi moglo prouzrokovati pad kvaliteta vode za piće, mi i dalje preporučujemo da stanovništvo prokuha vodu prije upotrebe. Kontrola i svi nalazi kontrole pitke vode u bazenima javnog preduzeća Vodovod i komunalije su korektne, ona je upotrebljiva, ali eto još koji dan preporučujemo iz čisto opreza stanovništvu da se uvijek prije upotrebe pitka voda prokuva. Gospodine Stevanoviću, hvala.